Dobro jutro ljudi i dobrodošli u novi vlogmas. Dobro jutro, mamica. A ti sam? Pa jel se vidiš? Vidiš se, ja kak si lijepa. Ja sam došla ujutro kod mame i tate, Lili sam ostavila doma, zato što sam im htjela pomoć okitit bor. Mama već ima cijelu nekakvu ideju, već su postavili bor, već je ona kuglice izabrala otprilike i boje. Tako da idemo sad prvo bor okitit, nismo htjeli do badnjaka čekat, nek ćemo sad to obavit. Pa ko je najvrijedniji tata na svijetu? Pa tvoja žena je sretna, pa ti suđe pereš. Ovo ću Dančiju pokazat. Kak si ti vrijedan. Mama, on s prstima isto pere, tak i Daniel, daj uzmi spužvu. A ima, ne, ima. I evo ga, bor je ovdje. Mama, ti si kao iskombinirala ove kao naranđaste kuglice da budu. Da, naranđaste kuglice, a ti ćeš mi samo sa savjetom pomoći da li još to sa zlatnim mašnicama bi pasalo. Ja sam donijela ove zlatne mašnice, zato jer nema dovoljno tih naranđastih. Tako da ja sam definitivno za da ti to nakinđuriš još sa zlatnim. Ali daj upali lampice, puno ćemo ljepše tako. Ljepše će se vidjeti gdje treba staviti. Samo stojeće ili blešćeće? Blešćeće. Neću. Nećeš blešćeće? Neću, onda ne bom vidjela bor, krivo mi bor. Krivo mi je ispod bor, ovako vidim malo. Ljudi, jeste i vi oni tipovi koji bor kite samo s one strane gdje se vidi, a ne cijeli krug? Mama, hoćeš ti okitit? Samo od napred, a iza ništa. Neću, pa trgane su mi kuglice naranđaste, pa nemamo traga. A gdje koju možete staviti? Da, stavite nešto zbog balansa, jer nama se to desi svake godine. Prošle godine samo smo od napred okitili bor i on nam se srušio točno na badnjak. Onda smo se čudili kak je pao, zašto je pao. Zbog težine svih ukrasa samo na jednoj strani, tako da ako nemate dobro postolje, obavezno kitite nešto iza ili stavite da drži ravnotežu. Te govori, jel ove imaju smisla? Ove ili mašnice? A di si ju stavila da se ne vidi? Pa meni ima smisla. Ne mora se vidjeti. Nemaš dosta naranđastih, pa stavi onda i te. Ne, hoće to biti, još mora mašnice deti. Pa i mašnice i to. Ajoj. A ti si mi stavila? Ali znaš da imaš takve kao ekstenzije za staviti na kosu, ja bi si to tak svjetlucala. Tata, šta ti kažeš da tebi tako? Gdje su mi anđeli? Nemoj anđeleke. A pak nemam drugo. Pa tam si metila čitavu štalu, a sad... Čitavu štalu? Mama stavila. Pa nemam. Tu meteš jabuku, tu meteš ovo,
A ne može mi dolje biti Ja ću gol. malo leći od Evo, dok se oni Vlade. dogovore. A neću! Da, neću ja Kako ovo ne paše? štalu. Ali ne bu dole štala, dolje Neće bude mi. pšenica. Pšenicu da. Pšenicu donesite i štala je u hodniku, ne mora biti još ispod bora. Ali mama, dobar je taj dole stolnjak. Na pšenicu okolo zaveži malo zlatnoga. Ali mama, realno ni jedne godine ti nije bila ovak dobra, uvijek neka jadna, strune. Bila Znači, je dobra, ali prošla mi je prije Božića više puta, se osušila. ja sam okitila bor, mogu ja sad malo okolo ubiti. Mama, ja sam se naradila. Sad je tu. Aha, idem s mamom radit. Dalje pokazat ćemo vam jednu fora idejicu za poklon u zadnji čas. Šta možete napraviti, šta nije skupo, a vjerojatno imate doma. Tako da to ćemo vam pokazati kad sve ovo završimo. Prekrasno, ali ne pašu mi te jabuke. A možemo mi bez jabuku od deca. Bez jabuk. Tako. Da se maknem da mi ne kvariš. Isuse, da ne kvariš sliku. Pa zbog nje je slika prekrasna, ne zbog bora. Tako. Sad ju slikaj, tata. Imaš. A daj, tata, slikaj ju. Imaš još, ali u mraku da se puno ne vidim, jel mi dobro? Onda di ćeš mi onda slike pokazivat. Inače kada Dam ruku. stalno pokazuje tvoje slike na mobitelu. Jel tak, Develin? Da. A kaj A ne vrem se dugo tak smijeti. Čekaj. Čekaj da nađe di je kamera. Ljudi, ja i mama smo za vas pripremile jedan mali uradi sam projektić koji je dosta jednostavan, a toliko lijepo personaliziran i idealan kao poklon za bilo kog kom želite pokloniti, jel? Ovdje imamo dvije preslatke zdjelice, malo jako osvjetljenje pa ne možete vidjeti. Ovo možete raditi na bilo kakvoj keramici, može biti nekakva šalica, tanjurić, zdjelica. Ja preporučam da šta god da je, da ide na vanjsku stranu, da ne ide unutra otkud jedete, tako da tanjurići baš ne dolaze u obzir, osim ako su, na primjer, ukrasni. I ono što ćemo ja i mama raditi, oslikavat ćemo ove zdjelice sa markerom koji je permanentan, to jest markerom koji se može i zapeć u pečnici i onda on traje, može čak i u perilicu na 50 stupnjeva Celzijevih. Takve markere možete naći u svim tim hobi trgovinama i drugim stvarima. Ja sam, kad me gledaju, znači, izašli su van zapalit i ovak stoje na prozoru i gledaju kaj ja pričam. Najbolje ikad. Ja sam svoje markere, sad ću ih naći, ne znam gdje ih je mama stavila. Našla sam u Intersparu. Oni nisu za pečenje, ali piše da su permanentni, vodootporni, da mogu pisati po staklu, keramici koja se onda može prati. Tako da vidjet ćemo da li će to uspjeti i kako će izgledat na kraju. Svaka će oslikavati svoju zdjelicu. Ja ću samo naći nešto za inspiraciju jer nemam pojma kako bi ju slikala. Nemam pojma. Bilo što. Nešto božićno mora biti. Normalno. Hoćeš štalicu? Boreke, dobro. Štalune. Lagani su boreki, ja mogu boreke raditi. Pa ti radi ovo što si krenula na papir. Hoću evo boreke, mane. Hoću boreke i šta još hoćeš crvenim nešto. Kako se ovo zove, crveni ono? To ti mama radi. Going strong. I wish I had the perfect world.
Prva zdjelica je mamina, ko što možete vidjeti, ona je radila grančice i ove crvene bobice. Jako lijepo izgleda umjetnički. Bravo mama. A moja je malo više dječja. Radila sam ove candy caneove, boriće i nekakve zvjezdice i zvijezdanu prašinu. Ja sam radila candy grančice. Ti candy grančice. Da. Tata, kak ti se sviđaju? Evo, ja ti... Ovo treba unutra sve Šta? zazeleniti. Gdje? U boru? Da. A ne, meni je baš slatko šta je ovak. To ti je umjetnički dojam, ti si napravi svoju pa si ti zazeleni. Niste kupili nijednu, da se ja igram, da vam ja. Šta si rekao? Cute! 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 Znači, natjerala sam ih da sa mnom otvore pakete koji su stigli, to jest tata je nestrpljiv i cijelo jutro čeka kad buš išla otvarat pakete, kad buš išla, i sad prije nek što odem doma, otvorit ćemo pakete da tata vidi kaj je nutra. Da vidimo da li nam se isplatilo sjediti za to ili ne. Oni hoće vidjeti da je nešto što se njima sviđa da im odmah ostavim, kao da ne nosim doma. Numer 1 je paket od The Body Shop. I to veliki paket, tata znaš kaj je Body Shop? Body dućan. Da. Slatko! Imamo 2 kutije. Prva je ova Zingy and Zest poklon kutica, znači to je gel za tuširanje i maslac za tijelo. Jako je slatko izgleda. Ovo treba... Nije za jesti. Ovo je nekakva naranđa ili nešto, mamo pogledaj. A druga kutija je ova ovdje. Isto lijepo izgleda. S gumnom lastikom. I gore imamo nekakvu kao malu porukicu. Body Shop te daruje raskušnim poklonom prepunim veselja. Znači ovo je paket. I unutra, sad ćemo vidjeti, to će tata pogoditi šta je šta. Pa da ti pomogne. Lepo. Znači, ovdje imamo, tata kaj je ovo? Krema. Body butter. Doću bliže da vidite. Znači imamo body butter. Imamo shower gel. Imamo sapun. Krema za ruke. Ovo je nekakav parfemić. Da, body mist. I imamo spužvicu. Da sad sve to ne vadim, gledaj kak miri. Evo tata, možeš. Ne, sad mogu sam. ja neš reći, pa gledaj. Možeš. Pomiriši kutiju, pogledaj kako to prekrasno miriše. Ja tata, jel fino miriše? Nikad nije bilo. Evo mama će vam drugi paket demonstrirat. Šta, Matej, možete kupit, a da je najsretnija na svijetu? Ne možete. Možete. Piva! Nema Daj, se. 5 tata, točan odgovor. Stigao nam je paket od Bex i Oko. Kaj je Oko? Foliju ono, skinu. Možemo podrapati. Ne, ovo je što su folije. Da, ali gle, možeš je tu razdvojiti. Znaš da smo tak već onaj otvorili od... Znači... Neće Bex. Jedan paket 3 ljudi. Nemoj tako kretat naglo! Pa ne mreš šta, pa tak sam i ja mogla. Razrezat ćemo sa škarama. Kad ne otvaram pakete kod ti. Tata, meni kad dođe paket, tata me zove. Ovo ti je došlo, smijem otvorit. Vićemo. Wow! Lijepa hudica. Prekrasna je. Prekrasna hudica. Znači to je od umjetnice Oko i lijepi je full materijal.
I tata će vam demonstrirati 2 beksa. Tata odmah je tebi jedan, meni jedan. Evo ja ću s tobom podijeliti bratski. Za mene i Danči. Da. A ja mislila možda danas kuhat vino. A sad sam dobila pivu, sad ću morat pivo. I ljudi, to bi bilo sve od otvaranja paketa danas. Roditelji, hvala vam na sudjelovanju, na pomoći. Sudjelovanju u emisiji. U emisiji. Vidimo It's all folks. Vidimo se u idućoj epizodi unboxinga s mamom i tatom. Ćao! Yeah! Ljudi moji, pa ja sam vam danas 500 na sat. Znači, napravila sam dio kolača, dio ću još sutra. Upravo kuham kelj, to ćemo je sa 2 dana do Božića. Daniel jako voli kelj, što je čudno jer ne jede nikakvo varivo, a i meni je ok. Njemu još dodatno kuham 2 kobase, onak malo ljute, tako da ako si hoće narezati uz to. Lili mi radi društvo, ko što možete vidjeti ne pomaže baš. Lili, zašto sve druge cure pomažu doma, jedino ti glumiš? Kak me sluša, ja nekad brijem, ne znam kak je vama koji imate životinje, ali nekad brijem da sve razumiju šta im pričamo, apsolutno sve. I to ne mislim samo na one naredbe, sjedni, lezi, stani, nemam nija pojma šta, nek doslovno da razumiju. Imam film ko da mi kroz dušu gleda. Znam, vi koji nemate kućne ljubimce mislite da sam luda, vi koji imate razumjet ćete. Htjela sam vam pokazati, ovdje su gotove kao kuglice od kokosa i bijele čokolade, fakat su jako lijepo ispale. I ovdje je, ljudi moji, moj divni kelj koji se lijepo raskuho. Stavila sam malo mrkve, luka, krompira, začina i to je to. Ljudi, ja sam napokon gotova sa kolačima i sa svime. Ispričavam se, naslanjam se na stol, kamera se drma. Toliko sam umorna, doslovno Daniel je došao doma s posla, pojeli smo ručak, ja sam završila te kolače i onda me izveo na pivicu. Sjedili smo nekih, pa možda 40 minuta. Totalno smo nekak, kao neću reći loše, ali toliko smo iscrpljeni, ja i on, pogotovo zadnjih mjesec dana. Njemu je teško na poslu, stresno, naporno. Ja imam posla prek glave uz sve ovo što snimam, vlogmase i sve. Imali smo nekakve situacije ovaj mjesec i baš se nekak nakupilo svega. Danas jutro kad me vozio kod mojih, posvađali smo se u autu. U tih 5 minuta koliko treba od nas do mojih, u tih 5 minuta posvađali smo se toliko jako, cijeli dan nismo pričali. Zato smo sad išli na cugu. I svjesni smo koliko pucamo i ja i on, pogotovo ja na drugog jer smo si najbliži i provodimo najviše vremena skupa i moramo malo stati na loptu, skulirati taj stres i sve te negativne stvari. Ne želim raditi dramu iz nečeg što realno nije, svi imamo takve situacije, ali mislim da smo baš iscrpljeni od svega. Jednostavno 12. mjesec mora proći, svima je težak i na poslu i u obitelji i ljudi, baš sam danas i na storiju stavila, svi koji se bore s raznim psihičkim poremećajima, koji ja na primjer sa paničnim, blagdani sve to još nekako povećaju tu anksioznost, tako da ako se tako osjećate niste sami, ako se svađate doma, ako se svađate s frendovima, to je jednostavno takav period, moramo ga svi progurat, da je bar to najveći problem, nek budemo sretni ako je to najveći problem koji imamo. Tako da, eto, ja sam se sad malo razminjala, ali zapravo sam vam htjela reći da sinoć nam je sa Marinom i Dominikom bilo super. Moja Marina živi u Beču već godinu dana, ne znam ni sama koliko. Prije toga je živjela u Češkoj, a prije toga živjela je tu u Dubravi, bile smo nerazdvojene i užasno nam teško pada ta daljina, ali koristimo svaku priliku da se vidimo, tako da jučer nisam htjela niš snimat, doslovno smo brbljali svi 4, ne znam ni ja koliko dugo. I samo sam vam htjela pokazati sitnicu koju sam dobila od nje, zato što se sad bacam u kadu, toliko sam umorna i ne mogu ništa. Bacam se u kadu i kad se okupam ili
kad obavim sve šta imam, idem pred televizor gore, Danči igra igricu, toga opušta, nek se veseli, ja ću se upaliti neku seriju, neki božićni film i chillat. A htjela sam vam pokazati poklon, zato što je poklon za kupanje. Dobili smo 2 stvari iz Laša. Čekajte da otvorim. Prva stvar koju imamo je božićna kugla za kupanje. Ajde kamerica, fokusiraj, možeš ti to, služiš me već godinama, možeš još ovo malo. Ajmo, pogledajte. Naći ću pa ću ispod napisati točan opis ove kugle. Kad bi bar postojao način da vi osjetite ovaj miris, znači ovo je nešto najbolje na svijetu. Nisam 100 godina koristila ove Laš pjenušave kupke. Žao mi je jer stvarno ih volim i baš se nekako guštam onak natočit kadu i staviti to. I staviti mašinu podlogu za kadu koju mi je kupila, tak da, eto. A druga kugla koju imamo je ova preslatka bijela kugla sa roza mašnicom. Ovo, ja ne znam po čem je ovo miriši, po kolaču, po žvaki, po bubiju, sladoledu bubiju. Znači najdivniji miris, sad se ja moram odlučiti koju ću. Ljudi, počela sam gledati novu sezonu Gossip Girl, ovaj 2.0. Znači, goru glumu u životu nisam vidjela. Znači, Gossip Girl bio mi ok kad sam bila klinka, ono sva ta moda i sve to cute, ali ovo je malo... Mislim, kao ajde, zanimljiva je radnja i sve to i to je taj tip serije kao tineđerske, ali mislim da ću prebaciti nešto drugo. Danči je još uvijek tu na igricama, ko što ga vidite. Ja se ovdje odjavljam za danas. Vidimo se sutra. Sutra je Badnjak, ljudi moji. Znači, kud je ovaj vlogmas odletio. Laku noć, šaljem vam najveću poslu. Ćao.